Unasahau kwamba Mungu aliwahi kulinda, unasahau kwamba Mungu aliwahi kupigania ugonjwa fulani, unasahau kwamba Mungu alikusaidia ajali fulani, unasahau kwamba nilipitia magumu fulani, Mungu akanitendea. Unajikuta umesahau. Ni kwa nini? Kwa sababu umeruhusu mawazo ya kutafakari mambo magumu ambayo yanakupata. Kwa imani haiwezi kuwa kwenye nafasi yake, unajikuta yaliyokukaa ni kutafakari magumu. Ila umesahau lile alilokusaidia Mungu. Lile ambalo unalisahau ni lile ambalo wengine walikufa. Wengine walikufa, lakini wewe ukapona. Ila baada ya kuona unaendelea hata kukutana na lingine, sasa unaifanya imani isiwe na nguvu, inadhoofika nguvu, unashindwa kusimama katika imani. Ni kwa sababu unasahau yale uliyotendewa mara ya kwanza, au siku fulani, au miaka fulani. Ni vizuri ndugu zangu uwe na notebook kwenye kichwa. Yale ambayo Mungu anakutendea yaandike kwenye ubongo. Yale ambayo Mungu amekufanyia yaweke kwenye notebook. Si kwenye notebook tu ya kichwani. Unaweza wakati mwingine ukaandika hata kwenye notebook ya kusoma kabisa, ukaweka mule. Yatakusaidia siku fulani yale ambayo leo hii unaona hayana nguvu, lakini kama likusaidia na ukasema ni Mungu, hebu yale yaweke kwenye notebook ya kusaidia utakapoingia kwenye magumu, utasema kwamba ni Mungu ndiye aliyenisaidia katika hili. Si kama tunaelewana vizuri. Utasema yani hii atashindwaje Mungu kunisaidia hii kama alinisaidia lile la jana au la mwaka juzi, nitajibu kusaidia kwa